Kwaso. Mese kwaso. And I'm saying kwaso. Kwaso is kwaso. Again a doba. Me far from. Nano. Obama nano go from that ya go so te. Some as me far from my did. Nano se dey na do be pie ha. Nana. Did he come what nasi? DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo akwaba. Afi tumilika ne share yen e Facebook na kase bonom. Yen fa mu nkyeremu nyinada emfa ensemom. Yen hye kese wona se yempiem mo e wa sentimentenem. Na meka sei asrafo nipa mako enson am. Officers eka ho ebinse so eye wonoma mutwi wonoma hyen me kire hyenkani eka ho am. Posifo achiwanom ekwa kodemu ewo eyeswame district court ekwa kopiemu akwa cheche mu nsemu ani nyinara ne sem eyade a sasrafoi etimi akwa kwato ede ahye enipa mako miensa wonom eyetimemufo asantebantemu esibiri wonom papa wonom soma tietia wonom ayase a emu mako mienu de kanana wonom atwa yanom ewo ensia ne senti court echiremu se na mamatuei etete Ghana mranti wanom ediewum na srafo nipa mako enswen wonum de didi suedi odi kan ne din ede lieutenant Salim Nikwei Dr. Semienu lieutenant Emmanuel Abrakwam Dr. Semiensan so lieutenant Daniel Osai Sergeant Kumi Edmond eka ho bi Lance Corporal Ameyaw Desmond eka ho Private Ampa Felix eka ho bi ada fenso Private Jache ene do twatu akra ene Thomas Agyei mensam number modern ekwohwe ade hye sentimental am wanom ebo adwuma sa asrafo aye 4BN akatwa no mbo modern ede odwuma na officers yi ekwoto de hye hye yi so ebo eye obanimbo matwa man ne da na taso adonu nwotwe wa sentimental mu ewo mudwuma de omudie no ondo kopie mu ewo ye 4th Infantry Battalion Barracks ewo sentimental mu esibra won papa omuwie ye pe enimpa mienu mu wuye etebiri omamu edikogu biaya ba kwana sabro no anu wa sentiment medi adaso ewo danyame kwaja mu digu hanu na nu ati ena adehye a soja fo kwahwe wanu mu bie no de odikan ne din adekwa miadu dodo na fra ne sei oji data so mienu nso eye kwabena safo data so mienu so twato no eye Christian obiri ya bodora bod manese Kofi Yesu wede Kofi Yesu ehuna maniye pam na kwadi bofo a ono ejira mu kasa ya ejire mu sem asajafoi ese posifo asajafo atade na wanum ejire mu sem ayade atememufo ni papa akoma miensen akwakwato ahye nipa beso akoye matetafo temba moden a eche wanum ebro wanum sa mu wie problem ko pie mu ewo 4BN Barracks etete wanum a mu wie problem moden ekoja wanum edom kogu mu ewo danyame a eno na wo asante matam na emum emana kwadubofo ejira mu egbakwatum Detective, Inspector, Justice, Ativo, ekase na ochire musem. Wonum bo moden ene aposifo ana fenso asajafo edukase bom enhwe na mekase musa etumi kan asajafo makoma nso wei edomako chire mu ewo mra anom na mama kasa na mu chire mi se eye Christian obiri eboa ide mekase no no fa ne tidi ma opa na so nyade owuye bi chire musem asajafo edukano to mo sesem o mama moden ekwakowia obi ni mo phone so no moden atibire wo ma wanum kopie mum ewaye infantry balance ehwe wanum saa mekase emu makoma mienu de wanom atwa yanom ewo ensietom na makwadu no ekwaso no na ye police prosecutor ne kasam no chirem se mo maden srese anka kono mfa eye asrafo enkagumu ewa police fu akache na hwemu mapa etime enkoso nanso emra defense lawyers mu giremu edema asrafo no ede adesade to manim se mo maden ama mo kwan na mo fa soja foi enkagumu ewo eye military police na mwana hwemu mapa no entime enkoso na yade amekese no aposifo ajato amekese na yade soja fo makoma sende omo kwa akodemu ewo ye military police akache na hwehwem mapa etimi akoso seba yankopo ya atoma oforiso busuma ye women ne de atoso adoni mienu emfimpe mienu ene dodo na mo ba de ayiwa makopie mum ewo aposifo akache na mra etimi no modin zakobase omo di for de akoda fiase na kirebe no hwe ade a wonom epi home na mra de hye a
One ma de shebi ewu ye no ekopie mu asani bia ho no na ekirem se dia sei ya pando mo sere eposifo ne Ghana o ma Ghana homa mo koso munyina wona sere mo na tentene entimi enye atwumanti yakoso de akire nyakopo ya atam no fo so bosuma yim de taso aduonum mienu emfempem mienu ne dedu enum no omo ma de akopie mu okotọ de beto edwa biara no yade mu kirem nyata ba besom yen etiefo so nsira do so efra sentimental ba yade mu kirem esam awie Yanto akase abone so na interior minister Muntaka Mubarak ede adwuma kase pa de Ghana immigration service for ansa so momba modin asa hoho amufra man foforo so aba man mo mutu galamse sanso no omoya fraud no momba modin asa omunsaka omopom betimi apamu wom ede afra man ni mu na ba coins la hwe ewe ye Ghana immigration service ni office we kumase ana o che so momba modin anom ne Ghana police service enye adwuma sane ebe ya ombetimi etu eya hohwe ede afri krom ha esan se eya ade ntina be free o man so aba obi man so aba be se ye nsuo ne yatena ye na wo de wafa ho edi science na so mbomode anom tuwom edi free anom na se ye national security for mpo ana che wo ma eya Ghana police service ene eya military for ene Ghana immigration service for mbomode ase ombetimi apamu wom ede afri o man yimu ama omo ntwen se pani bia ede omo ba be show mo so munya hu se national security for achi omo pe omo mbomode anom mpamu wom efri o man yimu. So when we've decided that we are going to carry a lot of difficult decisions with regards to foreigners who are into our forest and also into defrauding people, just these two crimes. If you are in our forest doing either galamsey or cutting our trees, or you are using what are popularly called sakawa or defrauding, for these two, we are not interested in prosecuting you. Our first option is to return you back into your country and put you on the stop list. And you are going to be playing a very, very vital role. DLFM 106.9. Or the military or the national security. And the instruction is that when they do, they should hand them over to you. But because of this, your swiftness and intelligence, we want you to also be proactive. So when they do the arrest, also be proactive to go and demand them so that it will be faster. Instead of you waiting for them to come and hand them over to you before you forward them to Accra. But what we are doing, we are not footing the bill of repatriating them in our country. I've told all the embassies, you do it yourself. So once we get them, I mean, there was one, even Ugandan. We told the Ugandan embassy that, no, you have to buy the ticket. And they bought the ticket and will return their citizens back to their country. So be rest assured, we have your back, we will support you, we must protect our country. Our country has become a preferred destination. And you know better than I do, because you provide me with the statistics. Last year alone, over 7,000 Chinese sought residents in our country. The same period, 2024, over 8,000 Indians sought residents. And they do this through you before it gets to me for me to sign, or for the Minister of Interior to sign. Ene ya uti ye Interior Minister Muntaka Mubarak. Yanto akasemo se yemon fanwura mwe ewo Ghana mampene akache John Dramani Mahama bemo boada odesma tutwa echiremu am oman Ghana ana afenso eye oman Czech Republic ekitahudi a edayo ne omuntemu no konka ne ye pa emumika se no asoba pa ma meka se ni pedo na na tumi nyansa no dwuma ada vuzadwadie etimi ekwaso a eda amanya kase mienu wei entem Ghana mampene John Dramani Mahama de said to dwa endrata na ye ebrada eye foluso bus me na toso enwotwe emfempem mienu ni aduonu enum emla na one nsentwerefo edigita hom ewo oman Ghana Jubilee House so krabopore matemum eno na efa na miensa eye dwumadiam oman kwankwan Czech Republic mampene bepiem wo Ghana mu a one oman etumi ebebedi kita na wabedi sahe oman Ghana mum na Ghana mampene ka sem no wokire mu sem wohwan kita hudi a oman Ghana da ye ne eye Czech Republic fontemu na kwanka ne ye pa ma bom adwadi ekwaso ye pa ne senti o the Czech Republic manase ene kita hudi ekase a eda ye ne wonum entem Ghana mampene echire mi sem wohwe nnwuma ahodo ne dwumadi ahodo a yedi na oman titiriw ne de ekoso wo Czech Republic na ekon kan ye pa Ghana mampene ka se ne wasa chire mi sem sesi mpo de apart dwumadi bia by de adaso no eye Ghana labor eye export program a ekoso ye pa Ghana de hia wonum wo Czech Republic betimanya kwanya atumi asia adwuma omopam ho pe betimanya adwuma ewo Czech Republic na mama bi so akwaye bebo mo oman Ghana ni matuma konka ye pa etimi edi ama oman Ghana mampene asa ka se chire mi sem sa dwumadi ahodo a ede oman Ghana ne Czech Republic ntemu no
ekon kan ye patitiri afan fide dwuma hom eno nyuma hodo ekoso no ekon kan ye pa akopie mum e Kumasi shoe factory na Czech Republic for di makotene pa na sa eye adwuma ko kese no etumba omaga na muti Ghana man pani kire mu sem or the Czech Republic minus na Ghana for bekoso ataye chi bekoso abodwuma ya boa mekita hode a eda oman Ghana e Czech Republic na makwanka mama mienu we no adwadie etuma kaka mebo no so anya adwuma pa etimi aye Ghana man pani John Dramani Muhammad the same editudwa in the long-standing cordial relations that exist between our two countries and reaffirm the political, economic and cultural cooperation that lie at the heart of Ghana's diplomatic engagement with the Czech Republic. Our two countries share deep respect for democratic values and governance and human rights, and by nurturing these shared principles, we can engage in fruitful dialogue, exchange best practices, and foster mutual understanding. In our bilateral discussions this afternoon, we acknowledge the cordial and long-standing relations that have existed between Ghana and the Czech Republic, which date back to 1961, when we opened diplomatic missions in our respective countries, and have been reinforced over the decades through the exchange of high-level visits and opening of resident missions in our capitals. We also signed a memorandum of understanding on political consultation, a bilateral air services agreement, also known as Air Transport Agreement between Ghana and the Czech Republic. It is our hope that the implementation of these MOUs DLFM will and spearhead cooperation in various sectors between our two countries. In addition, we discussed the need to expand the frontiers of our relations and cooperation with the Czech Republic, both at the bilateral and multilateral levels. At the bilateral level, note was taken of potential for trade and economic cooperation. I'll therefore urge the private sectors of the two countries to come together to explore possible avenues for cooperation in various sectors of the Ghanaian economy. Any awoti ye Ghana man penny John Dramani Mahama. Yantua Kasia Boniso na Gasem Limited for a yadon besha boson beboa e ba ye important mu a ya pomudin ho nsam ene adisua ho nsam de ombefa e de ato mo so se ne be ya ombe ma mo cement bags no matimi e de asi se ne be ya bibia so e be koye e de ama wom na ya Gasem e cement foundation no mo hyase e ye mfimpimienu ne aduonu nan abesi e ye mfimpimienu ne aduonu numa mo bomodin aye adoye e wo ye communities ni bia wo amanyimu no mo hyase eye oforinsuo ne de to so miensa won fimpimienu ne aduonu numa eno no mo ko ye southern sector omo ko ye Cape Coast ekoye wo ye Red Royal Hotel mo bo modin e ma mo cement bags eye 21,240 se ne be yo betimi aboa no mo de asi eye apomuden ene adesua atena ye e de amawom no mo ko northern sector no eye northern and northeast Savannah, Upper East, Upper West, Brown East, Brown Ahafo, any asantimel mususua, omokomo 9,680 bags of cement, send a beya, omoso ebetimi edu omujuma, na yabosumi eda ye nimri de baby on person omoko tamale. Na bro mojo maho fell so and a managing director at the Magasem, Dr. Frank Huber, Eddie Sem to Jan Orchester, Yagasem, a corporate social responsibility, the domenisu ye papa, na yado mobom homo sapo mudin ho nsem ene adesua ho nsem so ebetimi akoso ye e wo mayimu. You know, as industry, we understand that it's really that people make the difference. It's wonderful people that run our plants, it's wonderful people that drive our economy, and it's wonderful people that support our communities. And I feel like we as an industry have an obligation to support that great path Ghana is going on. So I made a promise today to all these fine people here today is that we will continue to support them because they are the real inspiration. Wonderful people that support our communities. And I feel like we as an industry have an obligation to support that great path Ghana is going on. So I made a promise today to all these fine people here today is that we will continue to support them because they are the real inspiration for us driving change in their communities. Enya wuti ye Dr. Frank Huber no na ye managing director at the Magasem na enu echi na huna bobri ma ye pra agina siam on na tosu nsia oyo he ewo asin kushia ewo eye orange traditional area sanso no sanso ye otitineni edema eye foundation no chese eye mfirihia be ye aduonu miense ne ye de foundation Aboa ye papa.
the belief that if we all try to contribute towards solving educational problems and health problems, Ghana will improve, Ghana will develop. I had the opportunity to watch certain radio program, and we saw some of the classrooms up in the north, what we call classrooms, which was very appalling. And we are thinking of contacting the particular station for us to move up to the north as a special case to go and see what we can do. Eneya wuti ye eye hunabobrim pra aginsem on etosunsi oyohin ewasin eye kushia no wo oranchi traditional area na ne krakra mu na eye Gasem Cement Foundation Council member eye Professor Audrey Gajepo enso edinsem say etuja. If resources alone determine our nation's success, Ghana has been blessed with what? Gold, bauxite, etc., etc. So we should be way ahead. Without investing in people, natural wealth does not guarantee smooth progress. Health is the backbone of national prosperity. A country cannot move forward if its people are not well. A healthy population means we have a strong workforce. It means we are a more productive economy, and we are an empowered citizenry. When our children grow up healthy, they can attend school. When workers are healthy, they can contribute meaningfully to society. Eneya uti ye Professor Audrey Gajepo on ejina ye Gasem Cement Foundation Council members anim ekasa edemawom. Yantu akasia no bonu so ne yankopie mum ewo MPP osene kokoko amanyoko ni mu na David Kankamboatum oye founding member edima the New Patriotic Party MPP onu kwenso na aka na oye kasamafo edima omampanin dadabe de akira wonya ne baabi ekro Alhaji Aliu Mahama rodensem ede atudwa ekirimu aka ne omampanin na adedankwa Akufuado enanimu yata Omra Mountain no omepa oman Ghana enyina chew ana afititiru ene MPP amanyoko mani nyina chew efrisem oka ho be ntetim mapa atumi akoso awa MPP amanyoko enim bodu kasayem ana wo kire mu sem MP amanyoko nkugo kase omudi ye ewa fimpim mienu ne aduonu enan mo no yamfa sombo ni nyina da emfa mo na nadan Akufuado efrise ono na oye omampanin ne mampanin odi ye nso wa ma na ne yankwa ne mampanin ne mom MP amanyoko do ntetim mapa etimi edeba amanyoko ni mum bodu ekiremu a maga na mampani eyo obamodia edi ne hene no otometo ne boase ehwen han saa ma party nya gete apansam awiehwe edu baabi no okokoye ne ho kanka bi amanyoko nim obi antumi kire na dwen de obaka no eno ano no woka dempo enkosi aga alata mwemwen saa na oye amanyoko nim emra bodu je mre ene nsantro vokase na o kire misem Ghana mampani na mo twi tutu ye no akoma de sia mekase mpia manyoko no enya kono bieu e wo maganam amanyoko no matetia pansam kwa de adrem so tumi enu ne ho na bapachaw e ka kire mpia manyoko no machitiafo se o me ma mpenda da na nadan Akufuado manu me ho pa ena obi ametua ne kan mpia manyoko atete de a Ghana fo nyina de beche mpia manyoko de beche manyoko no atuma saje ne nanso abo akontweden asa akwaje Ghana e de ese nanso bieu Kankambodu ekiremu a so ne yankopɔ ya dem na se Ghana mampani be pecha wa e ba boa pa MP amanyoko atan fantoma pa de afura yankopɔ ya dum pa yakɔ ya nimu no emfempem mienu ne aduonu nwatwa abato no no MP amanyoko betumi akɔ dinkonom abaja o man Ghana banwa no asa atena so bio na mom odinkonom na moba pa ene de enya de obeboa na omampani ebetumi akɔ kyerɛ sɛ media me omampani nti me na mbɛkyerɛ amanyoko ne ye o chema ne me mwa na MP amanyoko no enkon kan odin sem sei e de to central anim ya panyini me David Kankamboadu so ba me fie na se ekom de me yere ne me ma me ntimi nkonko blemu me nua keto ana me ntimi blemu ono president Akufuado se ono na ama akom de me yere ne me ma me Kankamboadu ni be blemu me ono na ye panyini na odi party nanim ene se ukọ Ghana ba bia report no ho se president Akufuado now me nim se wo ye panyini na mistake bi si na wo manyankopan wo brase wura mu na afafo na afra me nua sra wo de si ye no fa
me enye se me share da se me ye obone enti sa angle no na me fi aka se president Kwadwo fa e mama camera be si ne sukim no ka se MPP members matina masum say yes mo se me Kwadwo say ne maye mesra mo man share da se me ye mo sa mo mfa mbo ne nche me na afi mo nyina mo mra me mo aye ho ano na party ne nkambo mu a ebe ya de ebe boa party ni papa ne krakra wo no ena David kankan boatum esan ye kire ne kasem no kire msem ode afuto kese pam ede ema MPP emanyoko ni nyada sem Yankopon ya adoma emfempem mienu ne dodo ngwotwe aya beto afenti omonko momfa momba akon Yankopon ya domo den kunim a omunya manyosem no eya manyoko ni sinchen na amemmo no so nte ne ho na mohwe mumu omani ye kama na omunya manyoko hyehyeye ma manyoko no emompanimfo na mu kwampa mbetumi afa so enya sika ede abo amanyoko no ho bra na bo mmebu na nya adwuma ye efrisem sakobase yeto aba na omampani bedi oman so na ode ne ho fọrọ amanyoko mu a ebedu babu no agya omanbo na to baabi na osaya amanyoko ni senti eho hia se ekoya ni mu no empe amanyoko no bedi nkonim bio na mde amambo na amanyoko abom na omampani ba jetete empe amanyoko no ode sem sei enso esa tuja edifa we ho party ni ese a completely autonomous party ni tena ho a free government maka any say president bia nya influence or party no so even though you are the party leader as a party ni generate one fans no what they share on one ma menuma say me very simple me penkrofo on be support to MPP party no all support to David Kankambodu na maji MPP no na meji MPP ni we are ye ba be support to MPP party and ye individual persons because the party must have supporters but every nyina no be ya support ni pa ba ko near the executiveship near the could ni pa ba ko chi se ni pa no mo na party na bottom me momo de me ye no very clear to everyone say me David Kankambodu me support to MPP Ani a wote ye David Kankambodu ono no oya founding member edema MPP emanyoko no anso na kane no na oya kasamafo edema omampanin dadabe de akira wanya ne baabi ekro Alhaji Aliu Mahama nene ena wote ye ni yanto akasebonse nkopie mu ewa pie mantemu a na honom akwakoye mpinso pa enesem adwadifo a wonom wa pie mantemu ebinum akasa ekiremu anansan adwadie ntanko so kra mfama wonom ne nyina ne se ohene papo no ena de asia kwakro na no ahye se ayade agalamse no wabra mo bia nkotu galamse ne santi ama emai kwoto ade a wonom onto kranti ema no de adesre ekese pa ede to asia kwahina nim sem enkabe yempo ananim yada enka so sa na adwen na sa na motu a opese otuo na adwadie entimi nkoso no anka onyi fanfiri wonom kram na ɔde mo kyerem sɛ da sebe Dr. Atwem ampa foto so mienu a ɔne sɛ kwahena no ɔnana mantan konwa atimi atena se de ɔhya kɛse apa da to galamse su sem ɔmɔ mpene ama ne nkɔso efiri sɛ hɔnom no ɛyɛ bia hodo a wɔnom esikua ne senti sɛ galamse kɔso a ɛbɛsɛ wɔde mu suo ɔnum kura yɛ no ba yɛ ntinya de ɔbɛpene kram na ne kasa yɛ mu no ɛna adwadefo yɛ kyerem sɛm enso anana bɛto dwa no emu ɔde paasa no manam nanso ne du ba bia sɛ yɛ kɛse no ɔpɛsɛ wɔbɔ nsu ahodo a etwa mpote wono mahia nde ya depa na nso se ba ne sem adwadie nkoso na obi ankoto galamse eno se na disika ba na namfa kwampa obetumi afa so obesi galamse to na no kwan sene sem odo ohye ebeto ze mo obi ankoto galamse ni bi kura ba ne sade a ebe ha adwenye kram na Ghana fo ba kai na na matren konwa wono mo asia kwa ewo benim bosu matwa mu inom ewo ba ne kata ba eye montene so ebe ka kirem adehia wono mo asia kwa se mo obi an mawura mpotem ho enkonkoto fu magudie ne santi odna wotwe menu de si honom ede wo hyade to mo so obi anyi ne fidie emfanfiri be ahodo a wonom etu galamsey na nana kirem se anamotu na wotu no obono ho maden se betumi aboa na galamsey wonom otu ese eye supon eye esuo no ena finso eye brim eye ensuo no nso no eso betumi atwe ena finso nsase ne akwaye mpotem honom odom yetimi akra so na akwaye nso yetimi ahwe so ye pam na akriafo ne bi ena finso wono amba maden akotu galamsey ena dwadefo bi aka se kirem se oh nana dia wokan emo de pasa no manam nanso wamosra wada adwadie nkoso wono mukwadwa ma montahwe afite mebu ne nya dwuma nje wanhwe akro no bakoso ebedu baabi no beye sempi na okro mondin senti nana wede yehu bibi pa se betumi abona adwadie akoso nte sa pa de okekeke ne bedu baabi no
adehye na so bɛyɛ den ɛbɛyɛ hye pam ɔmo kyema na anya ne sade bedu baabi no ɔmo bɛbrɛ na ɔmo srɛ wade yɛ ho bipim na ɔmo gye mene ɛne ensem training kontri kofi abɔtwetwe nkɔma so ɔmo de som yɛ no ɛmo kyerɛ mu nie anma na wekure enti sɛ woka sɛ wagu na obia no mpre ho but wɔn nsusuanso bebree bɛba kure mu wɔn na mehyɛ no wɔn nsusuanso bebree bɛba kure mu woda wɔn ma na ɔkɔla bia bɛka kyerɛ sɛ brache ebi ma me na wɔn nya ma na sɛ kum bi no bekum enti ɛsɛ timidi adeɛ bi to kɔlam sɛ mu ya munye ne sɛ mmerɛ wɔn ni wɔn nya kuna ni mmra so a ne a stop no but woka stop no dia amaza me dia ɛden Ama na moto ya ade mai. Amto ye bibia mai. Ti opamo mai be hai. Ti ma ompamo. Me meton materials ni e. No mo no. Ti meton ade de, ti meton ade be 500. Like say de kura emara galanse wa say say senso entwa mu sai Say I times I must say omo nkata amra ne so. Enti anka no de anka esa mo hwe na anka mo beye ne ye na o makata amra ne so de kyese na sisian so adwuma bi ni ha enti akoba se obla mo kula na e de klo no ne atwitwa asem so ebetimi aba enti ka wo hwe wo na ko mo ye ne ye mo na o ko so ye o adwuma ana se de beye nsu ne nsu nse anka me fun se no mo no eye Amo no mo ebo se wonu aduane kra na de o man kwa adwuma no kra ye ntade ye timi pagye aduane ne nyina akosi fi nti wo hwe wo na ka bibia course se de esese ye se de obi nkoto amle mo beso ma akola ye sise na se na ka bibia be ye fan ma ye nyanka ye nso ka ebe ye de eni a woti ye eya dwadifo a wonom ewo asiakwa ene no ewo apie matenim ne kwakra mo no ena akane assembly member edema supon electoral area ne den ede yawo amoako enso kasaye ana wo kire musem ana montu a nana a ono ne te adwaso edema de hia wonom wo asiakwa da sebre Dr. Atwum ampo fotosu mienu atu no emu oda pa de sa no manam efisebe boa pa magalamse na ekoso a esainsase enso ne akwa impotem wono no eso atumi ate na wa kire musem nana wedi on pese obeye one day wonder se mbetu ehwa na mo na kine bi ni matwa so kirem se na nanko so ntu hwa na mo efise galamse no se de yesey mfudi mpote hono no nya de ebo akra ono so de nsem sei e de tudwa ekuafo aye wokrum ha etu anamomba da sebre ho ye ne chief amane eku ye ka ho se okwa ni okwan a good for no fa so ye adwuma no o ma yesu nyina se yenya insukura mfen wi kuku so enye ye adwuma sebi o kofum kura ji so to nsuo na de akofum nti ebe hu da sebre no da sebre kire yen se nukuri ni aye kan nyina wono ogusuo a wodi ho dwuma na ono kwentumi nye nti nyina meka no ho na ye ne nyina nkamom na yenye nti ye na ye adwunkra senke pese ye demonstration tia akuafo no good for no sanse nsu ni nyina ho ase no bi wo kra wo ko chesi nsu ni bi wo kra ya unhu nsu no kra ba bi eda nti da sebre so ma ya so te se ne a one won eka oguso eyo pese obia kata na mana so na fe bibi edi akire bia no omaye aso ati ti da sebre hyense ye man na otwemienu na aduane sem kan ye no se da sebre esi good for no nyadwuma na won ye no ne kwanso ne sanse on kata so no wunya ya me fe se ne kwanso a no eni a woti ye ayaka ne assembly member edema stupon electoral area ne den ede yawo amoako nene ena woti ye na mane mbei yen sem training continue ko fi obo ede fra pie mantemu ede ebre yen we ne agina we nso ada ye ho akwaje na bafo nkrato ye ba ye beto akase bo no so ede ama Makwantu ohun sam aye medadwen nanso me yensam tronenti menya adaje ye hwehwemu ekohu Sunday Sam's consult na wonum nti ene metimi ba menya abrani adaje ekenkan ye investigations about womo ana me hu se wo apply for visa assistance a enfeli efri se wonum ewo track records madansi die nie ma me nintrel Sunday Sam's consult edi Britia webi ebeje wo visa ama won Say United Kingdom, Canada, Dubai,
Poland, Croatia, na afei kra de Serbia any Greece nso abeka ho a work permit etechiri. Ma menchira wo mo echiri kwan. Sunday Sam's Consult ewo Ofanko Barrier, Asofan, our Bay Wise Park Hotel, ewo Asofan New Station Honomoa. Phone number 0244-291546. Email address nso samuelowusu626@gmail.com. Yeti ehudi enti, we connect dreams with opportunities. Emanenye wadwendwen, frɛ wonom na nso bedi adanse empo asede media. DLFM 106.9. Yamamo akwapam. Na yankenka madwenkyerɛ bie na yɛmfa nso mo ɛwɔ Facebook no so. Wei Efri Asante Emmanuel and watch them say good afternoon DL News or sekase we ohwe live Edifi Accra Medical Center. No say loud and clear piao yes ya da senior. Wei Efri Ayarik Lampet and was him. Good afternoon to you all senior yes ya jo sopa. Piaga no watch them say Ghana man penin de John Domini Mama. Ade fufuro bia no betumi de magana fontiwe dada na yentumi na kra na bibia no be kwaso amanyim. Wenzi every master planner junior Kentampo and which me say authentic and credible news this afternoon. Keep up the good work. Ya that's a senior. And I say special greetings to Honorable Prince Obin Accra Greater Accra Regional Organizer. That's a pastor wants to do agent the Bayer na Ghana ni kase bonom. Ye jina we sini abunu komi sep emusemu no eye maze mebel entwene se mu edema yen kofitele ye kopie mo ewo Facebook no esom akenka fo besume ewie no edi amejesom eye takwade kwadwokrom twabe wode hye konkrom ehun so mpo ne hene Nhyiraba Kwadwo Sammy be ma 10 gram wi ene ahofe edwame me ni ahofe dia Adwoa Agyei Sikapa. Yes, oswe, ene ewukwada na hwan na eba. Nana, akire mu hima. Radio mu ya santi. Enfifi mu hima. Sebale de baka ne seden. Papa no. Entetena se, o de dia la odwumadie no, ene beto aso, e de asema mu nyina mu ene tia adehye. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo heba clinic aba Accra. Anu e wonti ye, passengers egumi kai mu yi. E ho na dodo na ekro. Eni sa Accra ne bote we demo. Anu ye demo ampa. De se de edutwam Atlantic International University, America memu. Abo Dr. Edujamfi Babaso, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, ayaresano, ayam more. Oh, missing minim wife ye kopa wo. 1 year 1 city. Nyin se ni beto mu ansa na ye tues ka no. Mi connection na encheda nkoye na esakakra ti say wa page mu amahodiam bam connection ne mu de we wa wo de ba de kro wa ba do kro ba do kra ye ka stroke nso de wa fa no small chese agidi wa wuo ne de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension